Disclaimer, tumung norok of video nai tui, mai biscuit eba chips sawi tongke, sabdanong di, nyake. Hello guys, welcome to back my channel. Welcome channel to back my. So guys, hal kolok maromino ang gaming video rok khlaijak ya ongoi tongkha because ang belai no busy tongmani. Pia tini ke one suka haino hai kaisa gaming video khlaigrana hanai. So tini ni game ni mung ongkha Doodieman. Pumung no nini x nini bukha kipili riyako henke eba nini friend nini thani rang solok namarok kipil riyako henke. Don't worry, Doodieman is here. Doodieman! Ogemo obo engka Doodieman, they obo engka nini dusman. So what does Doodieman actually do? Doodieman nini dusman ni saka bini super power baikhe attack khlayo. Bini super power tamo buskango saiman nai. So asuk baluk layawoi, let us get us started. Puila ang oro ani dusman ni mung masuinai. Fia ang asuk ke borok kaham, ani ke bosi dusman korui. But kaham ke wansuk naigana ani dusman sabo. 1 hour later. Okay guys, ani khoroksa dusman ni mung moitoman khang. Bini mung ungkha. Yes. So guys, Johnny Sins ani dusman ungma region ungkha bo belai no talented boro bo khoroksa doctor plus teacher plus police officer plus plumber plus delivery boy asuk ke samung kurung aboni bagai ang jealous nango so tabuk ang bono attack khlainai start. So guys, game start ungkha yang yagrawo hunke Mr. Doodieman te yango hunke Mr. Talented Dara Johnny. Besarano khasi tonjak sajaruna bagoi. Yango hunke nadi Doodieman bini masal serok phonogoi tongo. Bini bising ni power tikhlaina bagoi bo ready ongoi tongo. Obo hunke bini ostro ni dogar. O dogar no khuluk no bini bising ni ostro phayoi Mr. Johnny Sins no sajarunai. Ay, bini ostro phayna naikha. Obo bini ostro phayna bagi signal rumase. Doodieman! ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. Okay guys, obo hunke bini ostro tikhlaimani level. Hunke puilawo level 1 ni ostro by attack khlaigna. Okay guys, tabuk hunke level 2. Yay! Nukhanale bini ostro busuk kora. Direct dogar phukjak kheno speed ke bukugo se attack khlayo. Tabuk ke level 3 attack. Ses da Johnny ni gonti was nangisibu. Ahare da Johnny ni career ses. Tabuk hunke level 4. Ay, obotam nukho. Asuk kotor khini holong bo bohogoton khabo. Ses Johnny bai korikha lai khana. Okay, level 5. What? Obotamo nukho ani mokol. Sekang bini powerful khupini phan bai bo chumuyo biroi thangkha olokhe wise sabai pan sri rupaika. Besara Johnny bai. Obor khitamo haire. ये क्या है? Okay, tabuk hunke level 6. Nukhada guys, kiwa busuk power tong. Obahai ki kerak ba agi goyam rok chapro si koguble. Tei dogar bo kisa kicik thango.
Level 7. Obohanke bomb ganangki. Dogar nikogoi dusmani oro phari perna ja. Very good, very good. Level 8. Okay, oro hanke wise sabai. Dogar bisingo pipe ganda wise fire klaisibu. So guys, tabuk te silani bagoi extra guli nanglia. Pipe gun nadi te waikrek mo sodeng cawi. Ekdom dusman ni saga fire kladi. Dusman jaga no ses. Okay, tabuk henke level 9. Asuk korang liya bah. Level 10 naigrana. Nukhada kini watui baikhe tiklai sekango chini bai nora phatui dance move haike achugui aboni olokhe Wati meshe shalo kishi shalo. Okay, tabo khenke final level. Doodieman! So guys, final level honke bini jo to by attack klaibeka. Johnny by ses kurika. So guys, tini bagai osok nong sinai. I hope norok video no enjoy klaikana hanai. So video no chajake like, comment, share clarity. Tai tumong no ani channel ketalangi tongke subscribe khlaina tapok de. Malai finai hai no hai ketal video. Bye bye. Okay. Thank you.